Колундутар үс күдігер, Тверский облас Ржев коратын. Дүйінча 904 үс сылға, өстөқтен басқыламыд бәле солтылақ күн болар. Бұл исторический түгіні ақтан санан, оттақ сірейге сырдық дынларын, толық урбуд бейге бір дойдылақтар бұтын, қорсын қодот бойтар бұтын, Керестирскерге мұхынды бұд. Намулуғыттан хәтті 19 бойын күттіныл бұта. Бейген әрек біттен 4 сәтті бойын ол тын бұлчақтақ уаттақ сіріге кіргіз бұта. Кенелер тұстарынан үйінер көріне бітігер, күрутын кәпсір ұтықтыр еспет болар. Алпан аттырын өйтітіге намулуғықа қойлан Саха Республикатын правительства тайын конкурс білдерілен намнағы педагогический училище преподавателя Михаил Романович Петухов үлеті бастауыта. Енне 1990 сәтті сылттан сағылан әлбек сыллақ сырылақ үлеті мүгер. Саха Республикатын бастықы президені Михаил Ефимович Николаев бұғытчы жағылынан көмітінен 1994 сыллаққа атыржақ айығар мемориал тұтылған бітен үйеріләқтік ағы болан үйерге өлбәдейбәт өйдебінік болан тұрар. Бұқа барығытын бүгінгі Лукайы 19 сылынан барығытын ететігі сәлік ардылы бітін көңілден. Намылығын олақта ақтыры, Ленскен әхлек олақта ақтыры, оластығылақ күнді бітірәнлер бет. Ленскен әхлек муниципальный тірілі жағалтатын, депутаттарын, тұз бәм апыттан, бүгін бейхі ғымыя 9 күні күйтіләқ, кәтехиләқ, ұлу күн болыр, ұлу көйі күннен әғадда олықты. Күнді бар жоммуд, күнді оғылар сиеннер, ұтықтығын көйі ветеранларын, қарыстығын аға састақтар бұдын. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Раз, два, три. Раз. Красным знаменем Великой Победы общеобразовательной школы в составе знаменной группы учащиеся 10 А класса Кирилл Едрихинский, Петр Азаров, Павел Шевченков и Саргыз Серпучев. Свои парадын колоннасын слоян килерелер. Намылыға муниципальный территории бағылыған себебі доброчу. Колонну вступает психологии Намской центральной районной больницы. Без врагов на жизнь. Она с войсками шли по полям сражений военные медики. Под прикрытием огнем выносили артиллерию. Ура работникам здравоохранения! Торжественным Намского вуза! Ура! Ура!
настроение вперед, шагом, марш! Приветствуем колонны классов победителей ежегодного конкурса сборной песни «История» 2023 года. Года Мамская областная гимназия имени Николая Семеновича Апостолова. Шестой атлас. Классовый руководитель Алексеева Екатерина Степанова. Ура! Ура! С маршем вступает колонна Самской средней общеобразовательной школы номер 2 муниципального образования НАМ и УЛУС. Директор Тихонова Наталья Петровна. Английское образование Республики Саха-Якутия. Почетный работник общего образования. Великой Победы! Ура! День Победы, как он был от нас далек, как костре послушен таял уголек. Были версты, обгорелые пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы, порох от напал. Это праздник, сединою на висках. Это радость, со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Söğürübet uodinniger kerestibet. Kıyı örgüyün jolloq oluq yürüdün ağalpı. İyi duyduların gümüz keliger. Kırgıhı konutular korsunluk oktuğun boyunları kerestibet. Örgüyün jolloq oluq yürütün ağalpı. İyi duyduların kömüz keliger. Kırgıhı konutular korsunluk oktuğun. Eğer delirge tıl beriller. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах.